کمیته سربخواه سوریه ایرو با آرمانجا آواگرنا یک ریزیا کردی او به سرناو دستپیشخری یا گلیری یا کردی یا سربخواه فدرالی چارەسەریە پانێلێک لە هۆلا زانایە لە باژارێ قامشلو دەدارخست. پانل به بەشداریە ئەندام و ڕێڤەبەرین پارتیên سیاسی یên کوردی ڕەوشەنبیر سیاستمەدار نویسکار و کەسایەتên سەربخوا li darket. Di panêlê de hat diyarkirin ku gelê Kurd di pêvajoyeke dîrokî re derbas dibe û pêwîst e di pêvajoyê de hebûna xwe misoger bikin. Yani bêgo ma piştî hilweşandina rejîma Baas wekem dizanin got valabûnek çêkir li Sûriya giştî de. Ji bo wê jî rewşa Şamê bû rewşek ne zelal û ne diyar ji kesî ve. Yani heta ên zindirê Sûriyê de û ji derveyê Sûriyê jî wek civaka navnetewî jî û herêmî jî û heta gelên Sûriyê bi temametî yani wek mijekê xwe got karibin yani metirsî çêbû got kaga roj û Sûriyê paşa rojayê bi kuv derê yani. Her wiha di panelê de bal hat kişandin ser kiryarên rejîma Baasê av berê yên li dijî gelê Kurd û hat destnîşankirin ku bi salan nasnameya gelê Kurd hatibû xesibkirin. أنا أبرو نشتنا هان قال لك كسين سر بخار ونشتينه وقت دنجكي أم دقينن كسي قرار ودستي واد أف وقت بيجن بارتي مني سياسي أبي دانو ستاندني بكن بوقت بيجن بحكومتها شامير يا بكسي جدر بده مطلبا ما وقت كسي سر بخار بقينن جي قراري وأم دوزامة فيدرالية جبو ما في ما بباريس. Panela Komîteya Serbixweya Sûriyê piştî nirxandina bi nîqaş û pêşniyarên beşdaran berdewam kir.